Minisitiri w'ibyo kwerinda Major General Retired Jim Mwezi yarangije kufa kwa kashiringi arukurabira hari Twitter. Ni kigambo ngu banyuma yo kuhangura urutaro umwaka gwa 1996 aba National Resistance Army bakaza hangoma kashiringi akahumura mahe bitu yagumiza mwari gukora n'ekitongore cyo byo kwerinda kandi okwihobwo atwire na hangariro mu nseji arukorebye. Major General Kahindo Tafire omumbarwano ba National Resistance Army hinebi yagamba hamjenzi kashiringi kabiri mwani akaba ari umuntu w'amani kandi ategereza akakora mu muhango w'umutare nawe yambaye akwata ukureta ukingi ukubana kenda akaneza batari ya gatanu we yatire cyangene akari mu kari mu nzi kandi ibyo byabagiyeho umukamo mu promotion. Ogu akazo maho mwako gwa 1996 kandi Idi Amin aho yagerire aha butegeki umwako gwa 1991 kashiringi akaba ari hidara rya sergeant akashongorwa nka komando omuri Iraq kandi hona yakora amashomo agandi mingi ombyo bwisherukare. Ogu nenzarwa ya Kebsoni mu district ya Rukungiri kandi amakuru agaru kumukwataho nebyo kuzika kwe nitwija kongera kubikumanyisa aha TV West.